Good morning, Missions Department. Hei hi panikheti kan biak in ma chi ania pimere teram ani. Chuan hei hi kan biak in kha ni a. Hei hi kan biak in. Chuanin voina kan ram kan sang fai me ka hei hei lampang hi kong thang lampang kha ni fai tharuak to hei ram chu. So lai chu kan biak in kha ni a lai tlem sam tur lo ma bikin chak po so sam tur nga kan tu ma chuan hi tun ma a in lodin ve to na thin ania ban poste oma chuan hei pe chu in lian pa ngai tak lo om ve to na nia brick thadeu deu to po he lom uluk deu thia chuan brick tam deu alo om ta po hen ai hi brick hi uluk deu thia ti la da thaila na tangkai takala man theang helam pang he clear deuh dok to a helai ro hung pakhata konin ro toi khor tur om chom he tlema zong om don ta pokon zona po a ha to bahut thang ge na hi bo hi thia thai om ta po hianin brick om no lang ek in lui ani a helai a hianin brick om nol boka e cubic pom ni lungrem sa han sang fai chon alo lang zela chuanin helai hi kan ro hunga hianin chome tur chu omreng don ni helai ro hunga po hian ro toi tlem lo chuak to a helai zole chu kan clear deuh khat to a chuan chaklam pangkong khi chon lama chun chu ai zo a nor leng helam pang hi helai azol ro rem sa ho hi ke mani chan lam in a thadap dap khop me helai cement ban teng te po hi aman na tur awa om don ve tangkai don ani pakhat pani pathum pali la chemei don si lowa kulai khonin cement ban lor sa om bok le hala awa thadon e o lai inchung hi la sam pop lo dewa chuan ban sang travo vo khop mai ke dilai hi ganin reina turam khanita mau gan phuna hela hi en le lokila fai to a dai nom to khom me chon hi mau gan phun hle hle a khi taken mau ding fa khat ni pathum pali panga paruk ta khut ilaya khodin kong ronkal kuin muthei anga kula tangkol motor kong survey sa omaron chhomai tu hi rail kong cross ngai lo tura an survey nia tiang rong kalang atlang dung kong pal thawin hemi kong hiron kaluna chuanin kan than mol ram te po tun aina lu le zolanga rajesh po thak gya बहुत गर्मी है